laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allah subhanahu wa ta'ala o noddi dendaligal gomɗinɓe ɓen ɗaɗe hay kono yo yimɓe gomɗinɓe duume e kulol Allah kulol mo haqiqa hulgol mo hara on maayali dey si wona ko on julɓe maaye e hoore diina l'islam. O noddiɓe kadi o inni hay kono yo yimɓe gomɗinɓe hule Allah wowlon konguɗi moƴƴi konguɗi feewɗi. si on waɗi ɗum ɗon o yoɓiray on piiji ɗiɗi gogo on yuslih lakum amalakum o moƴƴinay golleji mon ɗin. so on moƴƴini golleji moɗon ɗin haray hande kadi ko wiyete kon peewal Allah lanɗon okki on wa yahfir lakum zunubakum ɗin mum ɗum o yaafo on kadi junubaji mon ɗin. si woni golle yimɓe moƴƴi junubaji maɓɓe ɗin yaafama haray julɗo ko haa ɗon woni ɗaɓɓude. si ɗum ɗon feƴƴi en anndu ko ɓuri gomɗude e yewtereji ɗin fop ko yewtere Allah nden subhanahu wa ta'ala. Allah no daali wa man asdaqu min allahi qila ala hay e gooto gomɗuɗo konngol foti e Allah subhanahu wa ta'ala. si ɗum ɗon feƴƴi allahu on no daalani yen timmin limore suumaye nden imma nogay e jeenayi ma capantati. si ɗum ɗon feƴƴi habbiranen Allah e hoore ko handi en o hawrindini en e rewgol mo o hawrindini en e lewru suumaye o hokki en cellal haa wawɗen horude mbela jo en jarnayi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah on ko mawɗo laabi jeenayi o Allah subhanahu wa ta'ala ko mawɗo o Allah subhanahu wa ta'ala ko mawɗo mo mangu mum hattata. o Allah en yettimo yettore heewde en suɓum hinanimo bimbi e kiikiiɗe. o Allah mawɗo ko kanko tagi tagu ngun ko kanko andi limore maggu ngun. ɓeeɗo fof ngu tagu ɗo fof ilay attiɓe heeɓi e sakkitiɓe ha ñande dalngal ɓeeɗo fof hewtoyay ko Allah ñande dalngal ɓe ara hara hay e hunde ɓe addorali ɓe ara haray ɓe telɗi e jawle hiɓe telɗi e doole hiɓe telɗi e ɓiɓɓe hiɓe telɗi hay e coñci hiɓe telɗi e piiji ɗin fof. o Allahu mawɗo oɗo ɗen laamu makko ngun no dolni moƴƴereji makko ɗin no huttiti. oɗo ko kanko tagi yimɓe e jinna o tagirali ɓe fii ko o ɓeyditora ko tagiri ɓe ko fii ko rewa mo tun. ɗe geece fof no yankinani mangu Allah ngun tagu ngun fof no yankinani kattanɗe Allah ɗen. en yetti Allah en mawninimo immorde limore yeru ko jantotoɓe mo jantoto fof. tuma kala Allah subhanahu wa ta'ala mawnina tuma kala Allah on habbirana tuma kala Allah on sintirana e tuma kala ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani hooroɓe ɓen hoori o newnani huntotoɓe ɓen ɓe hunti e tuma kala Allah ko mawɗo e tuma kala janngowo alqur'ana jangi o taski deftere Allah nden. Allah ko mawɗo yeru embere ko moƴƴinoɓe moƴƴinta ɓe jarna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ko mawɗo yeru embere ko jarribeteɓe heɓa nawnare ma ɗum mayde ma heɓa soñja yeru ko ɓe jarribeteɓe muñño ɓe heɓa baraji. en yetti Allah o mawɗo battane moƴƴe ɗen ko huloɓe Allah ɓen mari ɗum ɗon. o Allah ko kanko hawrindini kala mo o faala e rewgol mo golle maɓɓe ɗen woni jarnaɗe ka Allah o ɗuɗɗinani ɓe dokke o ɓuɗɗinani ɓe baraji joddi maɓɓe ndin woni timmudi o newnani jiyaɓe makko ɓen laawi dewe ɗen o newinani ɓe jokkugol ko wiyete luumoji moƴƴereji ma ɗum wi'en fiino sukaɓeɓen andira tereti ko wiyete kon moƴƴere ma ɗum iidi ko wiyete kon moƴƴereji. fiyo ɓerɗe maɓɓe ɗen e waktuji maɓɓe ɗin heɓu cuɗaari fiyo golle maɓɓe ɗen sowe waktuji maɓɓe ɗin heɓira cuɗaari wurnugol e ɓerɗe maɓɓe ɗen. ɓerɗe maɓɓe ɗen wuurira liman ɓe heɓa weltare Allah nden o Allah taguɗo leydi o tagi kammuli towɗi. hey ko enen yo julɓe ndu lewru meɗen feƴƴu ndu lewru suumaye ko ndu Allah hebbini barke e mum nduɗo wonno lewru foolotirgol e waɗugol ko moƴƴi. woɓɓe goo Allah hawrindiri ɓe wakkili fota Allahu on holli ɓe laawol ngol ɓe heɓi yarlaye Allah ɗen ɓe heɓi yarluye Allah on subhanahu wa ta'ala ɓe ɗoftimo ɓe pooli belaɗe wonkiji maɓɓe ɗin e hoore ko ɓe faala kon ɓe ɓurni moƴƴere Allah nden e yamirore maɓɓe nden e yamirore Allah nden ɓe yankinani yamirore Allah nden ɓe golli kala tosokun e mawkum ɓe hoori lewru maɓɓe ndun ɓe reeni korka maɓɓe kan baraji ɗin mawni joddi ndin mawni. woɓɓe noon jaccinɗini ɓay ɓeeɗo jaccinɗinike ɓe yeebi waktuji maɓɓe ɗin ɓe perdi golleji maɓɓe ɗin ɓe hayri golleji maɓɓe ɗin ko derfere e ngaameelo e saatagol e juutingol caate e juutingol yela ko ɗum ɗon defi ɓe ɗum ɗo. haray ko ɓuri ɗum ɗon fof hulɓinaade ko ɓuri ɗum ɗon fof wonde najoore ko ɓuri ɗum ɗon fof haaɗude ko hen ɗum ko nde woɓɓe hawrindinte e rewgol Allah ka lewru suumaye
ɓe hawrindine e ittugol sadakaji golla golleji moƴƴi waɗa jokkereji enɗan si woni haa lewru ndun yahi ɓe firta ko ɓe firɗuno kon fop ɓe munca ko ɓe bonnuno kon fop ɓe yirbina ko ɓe mahuno kon fop ɓe yiltitora ɓawre ɓawre ko honto darsuuji moƴƴere darsuuji laaɓal darsuuji peewal darsuuji kulol Allah ko heɓuɗon kon e ndew lewru barkinande haray duumagol e golle moƴƴe ɗen ko ɗum ɗon woni maande jaɓeede golle ɗen hara ooti toɗɗaaki wonde ko e zamanu kaariru tum mi rewata Allah ko e zamanu kaari o tum mi ɗoftoto Allah ko wi'i ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew Allah hatuma mayde nden tawma o ko ɗum waɗi si imamul hasan al-basri radiyallahu rahimahullah o maaki kanko o taabiyankeejo mawɗo o inni Allah waɗanaali golle julɗo on lajal o wi'aali ko ila ndu lewru ɗo gollata ma ɗum ko e ndoyontere ɗo gollata ma koye ɗi jemmaji ɗo ma ñalormaji ɗo gollata o waɗanaali ɗum ɗon lajal gaani mayde haray kala ñalaande nde Allah yeddaka e mum ko iidi kala ñalaande nde julɓe ɓen ɗofti joomi maɓɓe ko iidi kala ñalaande nde ɓe janti Allah ko iidi kala ñalaande nde ɓe weltani Allah ɓe jarnimo ko iidi kala ñalaande nde ko wiyete kon jokkale giggol hakkunde julɓe ɓen e wowondiral hakkunde julɓe ɓen e jokkere enɗan hakkunde julɓe ɓen e yallodiral hakkunde julɓe ɓen e ittugol konnaago hakkunde julɓe ɓen e ittugol gañanaandi hakkunde julɓe ɓen e ittugol mawnintinare e hakkunde julɓe ɓen e lootugol ɓerɗe ɗen si ɗum ɗon heɓanike goɗɗo haray ko iidi makko no hey ko enen yo siɓɓe julɓe kala faalaaɗo yi'ude jikkuuji mofte ɗen yo wattu yiili e iidiije maɓɓe ɗen si tawi woni ɗen iidi ndin feƴƴiri no moƴƴiri golleji ɗin batte iidi on kadi feƴƴiri no moƴƴiri haray ɓeeɗo ɗen heɓi jikkuuji moƴƴi e dewe ɗen ko ka iidi ɗo andete jaɓanaaɓe korka kan eɓe jaɓanaaka ka iidi ɗo kala innuɗo hannde awa en tontanama ton e ɗen haray on ɗon holli golle makko ɗen jaɓaaka ayyuhannas innal abda ghibtatun fi dinihi wa dunyah ayyuhannas إن العيد غبة في الدين والطاعة وبهجة في الدنيا والحياة ومظهر للقوة والإخاء وفرحة بانتصار الإرادة الخيرية على الأهواء والشهوات والخلاص من شهوات الشيطان والرضا بطاعة المولى والوعد بالفردوس والنجاة من النار فليس العيد لمن تطغى عليه فرحة العيد فتستبد بمسائره لدرجة تنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم وتدفعه إلى الذهب بالجديد والإيجاب بالنفس حتى يبلغ درجة التباهي ألا يعلم أن العبد قد يأتي على أناس ألا يعلم أن العيد قد يأتي على أناس ذلوا بعد إذ وذاقوا بؤسا بعد رغد أيس فاغتادوا عن الفرقة بالبقاء أما نظر هؤلاء إلى المسردين من أوطانهم واستبدلوا العز ذلا والرخاء فاقة فلنضرب مثلا على دول إسلامية سرد أهلها وقتل أبناؤها ولجأوا إلى دول أخرى نضرب مثلا أمثال دولة سوريا وأمثال دولة ليبيا ومصر واليمن والجزائر والسودان وكثيرا من الدول مثل بروما وكشمير وغير ذلك هؤلاء استبدلوا العز جلا فحقيق علينا أن نتذكر هؤلاء وكم هو جميل أن يقارن الفرح بالعيد إلى تفريج كربة وملاطفة يتيم وإن لم تستطيع خيرا فأسعفهم بكلمة طيبة وابتسامة هانية من قلب مؤمن رحيم فمن سد حاجة جيرانه إنما سد حاجة نفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه فاتقوا الله عباد الله وودئوا سهركم وابتهجوا بآياتكم باتباع الحسنة تلو الحسنة haray enen ɓe julɓe onon yo siɓɓe julɓe yen andu jikkuuji julɗo mono faala wattude yiili e muɗum yo ndaaru iidi ndin si iidi ndin wattiima neɗɗanke ne'iiɗo wattiima neɗɗanke feewuɗo ko ñalaande welo welo kono a holli Allah needi a weltoraali bewre a weltoraali geddi a weltoraali yahugol yara beere a weltoraaki fiimugol sigarete a weltoraali fiilagol rewɓe janamɓe yaha e piisinji a weltoraali geddi ko weltorɗaa ko nde moƴƴere nde Allah okkuma julɗo so heɓii baraaji haray o heɓii welo welo haray en anndu o iidi ko nawlireyagal ka nder diina Allah ko nawlireyagal e foolotirgol e ɗoftagol Allah ko ŋari ka aduna e ka laahira koko feññinanta en doole ko feññinanta en nene gooto yaagal weltora ko wiyete kon an on o neɗɗanke
a waawi wonki makin a fooliki e belaaɗe makki a fooliki e tuyoji makki a dandiki masibo seytane a dandiki bewre seytane a weltori ƴet ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala a weltori ko tawi kon Allah fodima jannatul firdausi l'ala a daɗi yiite haray iidi wonanaali o neɗɗanke mo tawata heɓay bewre sabu weltare iidi nden so'oji makko ɗin waɗa haa o bewa o poominora wonki makko kin foolamo ɗum ɗon waɗa haa o ronka jarnude Allah o qirro nema Allah on ɗum ɗon adda mo e faaragol adda mo e bungirgol kesum ɗum adda mo e haawagol hoore makko haa o hewta e darjaji faaragol e ɓe yimɓe anda wonde iidi ndin no arande yimɓe goo ɓe tawata hanke hari ɓe ɓuttini hande ɓe wulni hanke hari ɓe teddi hande ɓe hoyi hanke hari ɓe ka maɓɓe hande ɓe yaltinama ka maɓɓe ɓeɗo ɗen kan iidi ndin ari tawi ɓe hoore ɗum ɗo ɓeɗo ɗen no wawi faarade ɓeɗo no wawi wasade ko en torani ɓe Allah kamɓe kadi yo Allah ittan ɓe andeji ɗin ittana ɓe tampereji ɗin ittana ɓe koyra on mo wattani yiili wono fewndo o waktu ɗo ma ila neeɓi seeɗa woɓɓe no ton ɓe meeɗi lette sattuɗe hari ɓe marno nguureji ɗaatuɗi nguureji ɓurtuɗi ɓe sansidirana weltare nde wonti gonɗi ɓe sansidirana ngaluji ɗin wonti basal sen daari ɓeeraɗa ɓe leyɗele muɗum hiɗen wawi wadde misal Suriya heɓi duuɓi ɓanni 10 ila ka tawi ɓeɗo no warindirde no lancede cuuɗi mum no lancede galleji mum no raɗa no yaltina ko alyatimaɓe e keyguɓe tu woni e leydi ndin iidi on tawi ɓe hoore ɗum ɗo Libye wano ka noon Misra kadi sonjaji ɗin no ton Yaman piiro no ton Algérie piiro no ton Sudan piiro no ton Kashmir piiro no ton Burma piiro no ton leyɗe julɓe buy no woodi enen weltore ngu ɓuttugo Allah lanɗo ngokki toroɗen mo yo duuminan en ngu ɓuttu sabu si ɓuttu ala weltare ala sa nani goɗɗo no welto o ɓutti si ɓuttu ala weltare ala enen ɓe julɓe harayno handi e meɗen anditugol ɓeɗo yimɓe tampuɓe enen kadi yen wakkilo takkidiren weltorgol iidi on e yolɗinangol goɗɗo sattende takkidiren weltorgol iidi on e newanagol alyatimajo yurminamo takkidiren weltorgol iidi on e wallirgol ɓe konngol moƴƴol bete e mosanɗe yurmeteɗo e ɓernde jomɗinde yurmetende mo wakkilike huntani kawtaljo muɗum haaju yo andu ko haaju hoore makko o hunti Allah daali kala ko nafɓuɗon e moƴƴere ko hoore mon waɗan ɗon o daali nokkugo kala golluɗo moƴƴere ko hoore makko o gomlani enen ɓe julɓe hulen Allah wayno ɗen ndu lewru weltoren iidi jokkinen moƴƴere aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim aljalila li wa lakum wa li sa'iri almuslimin innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna min mahasini hadha ad-din أن شرع لنا فيه إظهار الفرحة في يوم العيد فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى والشارع شرع لنا 3 آيات والعيد الثالث عيد الأسبوع وهو الجمعة وليس في الإسلام سوى هذه الآيات 3 والناس يخرجون من شهر رمضان على صنفين صنف رابح وصنف خاسر أما الرابح فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما الصنف الخاسر فهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له enen ɓe jiyaɓe Allah no jeeya e moƴƴereji ko Allah waɗani en konka nder diina meɗen l'islam himo sar'inani en weltagol wota en luttu e sunagol tun wota en luttu e dumminagol tun wota en luttu e ugginagol tun ko yen won wonde hiɗen welti weltare nden kadi no wondi e nafa ka ɓandu no wondi e nafa ka wonki ko ɗum waɗi si Anas ibn Malik radiyallahu anhu o maaki nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam ɓe seenino Madina ɓay ɓe wi Makka ɓe feri ɓe hewti Madina ɓe tawi yimɓe Madina ɓen no mari ñalaaɗe ɗiɗi ɓe ɗe ɓe fijata e mum hara ko fiji ndaaru kono ko fiji ndaaru wondude e bewre nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗe ñalaaɗe ɗiɗi ɗe fijayno ɗon e mum Allah wattitani on ɗe ñalaaɗe ɗiɗi ɗe tawata ko weltare wonani on kono wona bewre
o waɗani on iidi layya o waɗani on iidi tayre. Iidi tayre nden ko iidi suumaye, iidi layya nden ko iidi donki. O wattani en ɗon iidi tataɓiri ko en ɗum woni ɗum iidi juma, ɗum woni iidi yontere nden. Haray noon yimɓe ɓen ka suumaye ɗo ɓe yalti e lewru ndun e hoore feddeji ɗiɗi e nooneji ɗiɗi yimɓe. Noone go'o woni toniiɓe. Koyɓe woni ɓen toniiɓe ko ɓe nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓen e hakke muɗum mo hoori suumaye hara koye hoore gomɗinal o naafani suumaye e hoore gomɗinal habbo baraji ɗin. Allah on yaafotomo junubaji makko ɗin. Si julɗo heɓi yaafuye haray koye ngo laɓɓata ɓaawo ɗum ɗon, ko aljanna woni ɓaawo ɗum ɗon. Fedde go'o, leñol go'o, ma ɗum jama go'o ko jama hayruɓe jama ɓe tawata heɓaali ko ɗaɓɓunoo kon. Koyɓe woni ɓen ko ɓe nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki kon. Kinal goɗɗo fofike ka mbullaari o hoyi, kinal makko fofike ka mbullaari o hoyi. Ɓe inni e nulaaɗo ko on woni on ko wuuruɗo no selli, no jooɗi, no ɓuttini, no mari ko ñaama. O wuuri ɗon o ronki rewde Allah e suumaye haa suumaye yalti o yaafaaka. On ɗon perdi. Yo Allah dandu en wonde sifa on ɗon. Haray noon hanki ariɗen janngude alqur'an, hanki ariɗen hoori, hankiɗen wadde sadakaji ka yaaruɗa o sadakaji ka yaaruɗa o sadakaji mo fottuɗa o okkorte goɗɗum. Haɗi noon o suumaye ekkita en ɗum ɗon kadi ka juldambi. Haɗi ɗum ekkita en ɗum ɗon kadi ka sabbordu donki. Haɗi ekkita en ɗum ɗon kadi e nder hitande nden fof. Hay nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki mo hoori suumaye o watti ɗon jeego juldandu haray mo fota e hooruɗo hitande nden fof. Haray anditen nde ñalande meɗen hande ko ñalande welo welo, ñalande moɓodiral, kono yen anditu dalngal kadi no woodi. Yen anditin nde ñalande ko wiyete kon yawmal jam'il akbar, ñalande moɓodiral pulngal mawnude ngal. Hayso taqumuna min quburikum li rabbil alamin, tuma immotoɗen ka gabruji meɗen haafina aqdamakum, teppe meɗen ɗen no yahatama kuru, hara no yaha wattaki paɗe. Teppe men ɗen deññande yahay wattaki paɗe, hara ɓalli men ɗin no holi, ɓalli men ɗin wattaki hay hunde. Hay ko sunninano kon emen hara no arti, gite men ɗen no puɗɗini ko nden ñande Allah daali yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati. ɓurnoɓe ɓattinede e ma doge nden ñande ande. Fa jiddu wajtahidu fi amalil khayrati wa tarkil munkarat, wakkilo ɗen waɗen ko moƴƴi accen ko boni hatta tafuzu bi rida rabbikum, ha heɓen yalluye Allah on. Ibadallah, fi hadha al yawm al azim arba'u rasaila nabussuha. Hande hiɗen mari leeterji nayi ko hewtinten jama on. Leetere ala noon: ittaqillaha ayyuha rra'i li umuri baytihi wa usratihi wa amalihi, fama min ra'in istar'ahu Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna, rawahu Muslim. Leetere ala noon ko yen andu wonde Allah no aynini mo be e meɗen goɗɗum. Kala e men no woodi ko ayni, no woodi e meɗen aynuɓe yeru suudu mum ndun tum, no woodi e men aynuɓe settere on, no woodi e men aynuɓe quartier on, no woodi e men aynuɓe commune on, no woodi e meɗen aynuɓe commune ji ɗin nayi non, no woodi e meɗen ministre ɓe, no woodi e meɗen halfinaɓe leydi ndin fof. Ɓeɗo fof ko aynuɓe. Nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki kala e mon noon ayninaɗo goɗɗum o yeebi ɗum ñande alqiyama, si o hewtoyi ka Allah subhanahu wa ta'ala tawi himo jamfi gaynateeri makko ndin, hiɗa jamfi ɓeygure ma nden, hiɗa jamfi quartier ma on, hiɗa jamfi leydi ma ndin, haray Allah harminani oti aljanna, werde makko nden ko yiite yo Allah on dandu en. O hadise ko Imam Muslim fillimo deftere ɓurde sellude ɓaawo Sahih al-Bukhari ɓaawo al-Qur'an. Haray wakkilo ɗen mo ɓe ayna ko aynina kon danko totta kalifu on. Leeter ɗin mon: ilayka ayyuhal abul mas'ulu an awladihi wa zawjatihi wa khadimihi ittaqillaha fihim. Yaqulu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas fala tutlik awladaka hatta yadhhabu ila al-masabi wal mahalik wa duri al-malahi wal maqahi wal hammamat wal khammarat. Yen andu mo be men no aynina ɓeygure muɗum nden. Enen ɓe baabiraaɓe wota en yeebu ɓiɓɓe ɓen, wota en yeebu rewɓe ɓen, wota en yeebu kurkaduuji ɗin hulen Allah e maɓɓe. Allah no daali hey kono yimɓe gomɗinɓe:
dande pittali mon ɗi e ɓeygureji mon ɗin yiita wota accitu ɓiɓɓe maɓen ɓe haka fubbete ton wota accituɓe ɓe haka halakuye woni wota accituɓe ɓe haka fiƴindaruji e dansinji woni wota accituɓe ɓe haka kafeji woni wota accituɓe ɓe haka pisinji woni wota accituɓe ɓe haka beere yeyete hande ko yiidi kala accituɗo ɓeygure mum ɓe yahi e ɗi nokkeli halakuye haray oɗo ɗen yeebi ɓeygure mum ɓe leetel tammo ilayka ayyuha sab fa anta mas'ulun an sababi فاحرص على ما ينفعك من الطاعات وتزود من القربات حتى تكون ممن يذلهم الله تحت ذل عرشه ومنهم ساب نسعى في طاعة الله enen ɓe sagataɓe wakkilo ɗen ɗen andi koye landitoyteɓe fingu sagatalaku meɗen wota goto wi ko mawɓe ɓen rewata Allah fayɓe ɓen no mayde boboɓe no teɓade sagataɓe no mayde yen andu ngu sagatalaku men ko Allah landitoyto en fi maggu ñande alqiyama wakkilo ɗen gollen ko nafata en yoɓo ɗen dewe ka Allah subhanahu wa ta'ala si tawi sagata rewi Allah o wuuri e rewgol Allah ñande dalngal hakke ko weltantomo o ƴetto e mo wala ka ɗowdi al arsi makko ñande alqiyama wota hodditor yelagol wota hodditor juhaleje lajal wota wonu amuɗo wakkilo leterna e ɓon ilayki ayyatuha al ukhtul muslima ittaqillaha fi nafsik wa zawjaki wa auladaki wabtaidi an masiyatillah fa anti ra'iya wa mas'ulatun an ra'iyatika ɓe sonnaɓe yoɓe hulo Allah e wonki maɓɓe e modiɓɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe woɗɗito geddi ɗin ɓe anda kamɓe kadi ɓe aynina wota hebbi yaltugol ka cuuɗi sabu neɗɗanke suddiɗo si tawi woni o juuli salawatul hamsi makko on o hoori lewru suumaye o ɗoftike moodi makko o reeni ɓandu makko nu Allah subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗinantamo hasbore ñande alqiyama o wiye tunnatu ka aljanna enen ɓe siɓɓe julɓe wakkilo ɗen tasko ɗen alhaali feƴƴunoɓe ɓen e girele men feƴƴunoɓe ɓen e yiddeji meɗen e goreɓe meɗen ɓe hebbinno yelaji ɓe mooɓi jawle ɗi yelaji maɓɓe nafanoɓe hay hunde jawle ɗen nafaali hay hunde mbullari ndin ñaami geece maɓɓe ñaami ɓalli maɓɓe ñaami ƴiye maɓɓe ñaami kala ko woni e maɓɓe ɓalli maɓɓe ɗin fof lancitike ka kabaruji ñande o hiɗen yahi ka berɗe hiɗen tippi e woɓɓe hiɗen tippi e mbullari hiɗen tippi e ƴiye yimɓe koni wakkilo ɗen ɗum ɗon anditen ɓeɗo ɗen ɓe accino jawle sendama ɓe acci rewɓe sendama ɓe acci galleli sendama ɓe ari konno ɓe ardi koko Allah dal ɗon wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum wota o aduna hodu en mo ɓe hewto e ka Allah subhanahu wa ta'ala ara ko telduɗo أيها الناس اتقوا الله هلي الله وارجوا الدار الآخرة تيجي نيلان ساكتور دين جورتو دون توم موجره فتلك دار لا يموت سكانها فرغتم بما يتا ولا يخرب بنيانها شوريتون دي يربتا ولا يحرم سبابها سكتا بنويتا ولا يبلى نعيمها نعما جدين هيتتا ولا يتغير حسنها غير كنسان ستاكو يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين يمبه تومبن كو waylitotoɓe e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala haray ɓe inna da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin falnuhsin al istidad li hadha al yawm ebben heblanagol nde ɗo ñalande allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa wa min aynin la tadma wa min qalbin la yakhsa wa min du'ain لا يسمع اللهم وفق علماء المسلمين وقادتهم لما فيه رداك ولما فيه خير العباد والبلاد يا أرحم الراحمين أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته وسلس بالمؤمنين فقال يا سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا اللهم أمن بلاد غينيا من الجوع والخوف اللهم أمن بلاد المسلمين من الجوع والخوف اللهم نجنا من التسريد من أوطاننا اللهم نجنا من الوباء والبلاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم نجنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نجنا من الخزي والعار في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا في جناتك جنات الفردوس العليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal